ka jengnya vote hamalai constituency dang tami ukur tong jok parti WP uba Edison karumnoj ka ba ulio adu ulai hajar sispa san khnai vote kat ba uba tibor lang patau uba dei ukur tong simet ulio nyos pa prapo arvot bar uba proses ti sokmi uba dei ukur tong simet ulio ars pa an vote bat uwan seng jerwa uba yang nak parti kongres ulio ars pa arvot bat usai bor lang lindo nong laj uba yang na independen ulio san vote bat unota ulio lai vote bat kong denela nong laj naka parti BJP kelio nyevot bat kamarjen jong kertong jong parti VP ba Edison karumnoj ulio do arhajar lai spa nyeput nyevot kane kedai kejengnya hakwat kebenengkong